ese wabuze biri kubera mu murwa mukuru Kinshasa uyu munsi? Tekereza gato, ubutegetsi buri gushaka guhindura itegeko nshinga, naho abatavuga rumwe n'ubutegetsi barahiye bakomeje ko bagiye guhangana n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo, ndetse ngo bakoresheje amaboko yabo gusa kugeza aho bukubise hasi. Ni ibintu bikomeye cyane byahagurukije igihugu cyose, aho hagaragara ibirego bya constitutional coup cyangwa guhirika ubutegetsi, ndetse n'imigambi yo gucamo igihugu ibice izwi nka balkanization. Niba ushaka kumenya ukuri kose kuri iyi ntambara rero ya politike, gumana nanjye muri iyi nkuru. Urakaza neza kandi ntibagirwe gukanda kuri subscribe niba utarabikora. Reka dutangire ku cyateye umwuka mubi wose uburi kuvugwa muri politike ya Kongo. Ibintu byatangiye gushyuha cyane mu nteko ishinga amategeko, ubwo batavuga rumwe n'ubutegetsi bose bari bitabiriye inama y'inteko rusange. Kuwa gatatu abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi bafashe icyemezo gikomeye n'uburakari bwinshi, bafata ibyabo bazenga utwangushye basohoka mu nteko bataha inama itarangiye. Kubera iki babikoze? Ese ubundi kubera iki babikoze nyine kandi bari mu kazi? Ibi byabaye bw'inteko yari iri kwiga kuri raporo yatanzwe na komisiyo ishinzwe ibya politiki n'amategeko. Iyi komisiyo yari yazanye umushinga w'itegeko usaba ko hategurwa amatora yo kwemeza cyangwa kwanga impinduka mu itegeko nshinga bita referendum. Uyu mushinga watangijwe n'umudepite wo mu ishyaka riri ku butegetsi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi, haba abari mu nzego za leta ndetse n'abatari mu nzego za leta, babonye neza ko uyu mushinga udasanzwe, ahubwo ari umutego wapanzwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Kuri bo baravuga ko iyi ari inzira igamije kumuha amahirwe yo kwiyamamariza indi manda nshya, mu gihe iyo ari mu bo ari manda ya kabiri, kandi akaba ariyo ya nyuma yemererwa n'amategeko igihugu kigenderaho. Bafashe umwanzuro udasubirwaho rero wo kuburizamo uwo mugambi wose. Abadepite bamaze gusohoka mu nteko ishinga amategeko ntibahise bataha mu ngo zabo ngo bicecekere uko wenda umuntu yabyibwira. Oya rwose, bahise bakora inama ikomeye yihutirwa ihuza ihuriro ryose ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri iyo nama bafashe umwanzuro wo gukora imyigaragambyo ikomeye cyane isaba abaturage bose kwigomeka. Bateguye umunsi uzwi cyane muri politike nka Dead City cyangwa Ghost Town, mu Kinyarwanda twabyita umujyi wafunze cyangwa wapfuye. Uteganyijwe kuzaba kuwa gatatu tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu. Muri ubu buryo bwa Dead City, abaturage bose barasabwa kudasohoka mu ngo zabo, kudafungura amaduka no kutajya ku kazi, ndetse n'ibindi bikorwa byose bigahagarara, kugira ngo berekane ko banzuru nuko uwo mugambi uri gutegurwa mu nteko. Kwigaragambya kubonwa n'abakurikirana politike nko kwipima imbaraga kwa mbere ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Impamvu nuko ubutegetsi bwa Tshisekedi bukunda kwibasira abanyapolitike, bubita abanyantege nke, kandi ko badashoboye gukangurira abaturage kubashyigikira. Niyo mpamvu iyi tariki ya 3 izaba ari umunsi w'amateka wo kwerekana niba koko bafite ababashyigikiye. Uku gushyuha ku kirere cya politike kwatumye havugwa amagambo aremereye cyane. Umuhuzabikorwa w'ibikorwa akaba n'umuyobozi w'ishyaka rya politike ryitwa Envol, Bwana Deri Sesanga, yafashe ijambo avugana ijwi ririmo uburakari ariko rinumvikanisha umurongo wa politike usobanutse. Yavuze ko atazigera yihanganira na gato umugambi wari wose wo gukuraho imipaka y'umubare wa manda z'umukuru w'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye akomeye yiteguye guhangana, Deri Sesanga yagize ati, tuzahangana n'ubu butegetsi dukoresheje amaboko yacu gusa kugira ngo tubakubite hasi, kuko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gukora manda zirenga 2 nka perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibivuze ko bashobora no kwitabaza imbaraga z'abaturage mu mihanda mu gihe baba babona ubutegetsi budashaka kumva ibyo basaba mu mahoro.
niba wumvise ibyo Sesanga yavuze ukagira ngo birakabije, ongera utekereze ku byo Martin Fayulu yatangaje, kuko byo byarenze urugero cyane. Mbere y'uko Sesanga atanga ririya jambo, buriya Bwana Martin Fayulu uyobora ishyaka rya ESID yafashe ijambo yibasira bikomeye Felix Tshisekedi. Fayulu yatangaje ko Perezida Tshisekedi ari kugerageza gukora icyo yise constitutional coup, bivuga guhirika ubutegetsi wifashishije cyangwa wihishe inyuma y'impinduka mu itegeko nshinga. Fayulu ntiyagarukiye aho, ahubwo yazanyemo n'ibindi bihugu mu buryo butangaje. Yashinje Felix Tshisekedi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ko bafitanye ubufatanye n'umugambi mubisha w'ibanga. Yavuze ko aba bombi ari ibyitso mu mugambi wo gucamo igihugu cya Kongo ibice, igikorwa cya politike kizwi nka balkanisation. Ngira ngo abakurikirana politike ya Kongo ngira ngo murabizi ko ikunze gukoreshwa n'ijambo balkanisation. Reka twumva amagambo ye bwite, aho yagize ati: Felix Tshisekedi yafashe icyemezo cyo kwigomeka ku gihugu n'itegeko nshinga, ashaka gukora guhirika ubutegetsi. Abadepite bacu basohotse mu nteko ishinga amategeko kugira ngo bitambike iryo tegeko rya referendum. Ubu rero iki si ikibazo cy'abadepite cyangwa abasenateri gusa, cyabaye ikibazo cyacu twese nk'abaturage. Felix Tshisekedi ari kubeshya abantu. We na Paul Kagame bumvikanye ku gucamo igihugu ibice, kuko ibi byose bimaze kubera mu nteko ishinga amategeko byakorewe gucamo igihugu ibice. Fayulu yahise asezeranya ko mu minsi iri imbere azagenda ashyira hanze urutonde rw'ibikorwa remezo ibikorwa bazakora mu mihanda ngo bahangane n'ibi bintu. Ubuse ku ruhande rw'ubutegetsi bo barabivuga iki? Ku gice cy'abafite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko bakomeje kwerekana ko ibintu byose biri kugenda mu buryo bwiza bw'amategeko. Bwana Aimé Boji Sangala, perezida w'inteko ishinga amategeko, yavuze ko yubaha uburenganzira bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo gusohoka mu nteko. Avuga ko buri tsinda rya politike rifite ubwigenge bwo kwitabira cyangwa kwanga inama. Nyamara ntiyemeye ko bahagarika akazi k'inteko ishinga amategeko. Sangala yavugiye mu nteko ashize amanga ati: intego y'iyi nyandiko y'amategeko turi kwiga uyu munsi ni uguha repubulika yacu umurongo w'amategeko utuma abaturage bacu bafite ububasha bw'ikirenga bashobora kwivugira no gutanga ibitekerezo byabo ku bibazo bikomeye by'igihugu. Niba batavuga rumwe n'ubutegetsi badashaka ko abaturage bivugira, bafite uburenganzira bwo gusohoka mu nteko. Ariko twe siko tubibona. Twe dusanga itegeko nshinga ryarateganyije ubu buryo bwa referendum kugira ngo ijwi ry'umuturage ryumvikane ku bibazo binini. Kubw'ibyo tuzakomeza imirimo yacu mu mutuzo usesuye. Uku niko uruhande rwa leta rwashimangira mu kuri kwarwo. Kugira ngo ubyumve neza kurushaho, reka dusubire inyuma ho gato turebe inkomoko y'uyu mushinga uri guteza induru ubu ngubu. Ku wa kane tariki 30 z'ukwezi kwa Mata, aravuga ukwezi kwa kane, nibwo inteko ishinga amategeko yatangaje ko uyu mushinga ushyiraho amabwiriza agenga referendum wakiriwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Umudepite witwa Paul Gaspari Gondankoye niwe wazanye uyu mushinga, asobanura ibyiza byawo. Nyuma woherezwa muri ya komisiyo ya péage komisiyo ngo iwigeho mu buryo bwimbitse nk'uko amategeko abigenga. Iyi péage yahawe iminsi 10 yonyine gusa kugira ngo ibe yagaragaje raporo yayo yuzuye mu nteko. Ari nayo mpamvu hagiye kubamo gushyuha kw'imitwe vuba ku buryo bukomeye. Ariko waruzi ko uyu mushinga atari uyu munsi. Uyu mudepite Paul Gaspari Gondankoye yarawushyikirije inteko hambere cyane ku itariki ya 14 Ukuboza 2024. Icyo gihe uyu mudepite yavugaga ko inteko
intego yari ugukemura ikibazo cy'icyuho cyari mu mategeko kugira ngo bahuze uburyo bwa referendum n'iby'itegeko nshinga ririho ubu risaba. Nyamara batavuga rumwe n'ubutegetsi babona ko uyu mushinga ari amayeri yihishe yo gushaka kwiba amatora no kuguma ku butegetsi ku mbaraga za leta. Basaba ko iki gikorwa kigomba gukurwaho. Aya makimbirane arimo impande ebyiri asigaye yafashe isura nshya kandi ikaze, aho ubu bimaze kubyara cyangwa byibarutse amatsinda abiri makuru afite imbaraga ashyamiranye muri politiki y'igihugu. Ku ruhande rumwe hari ihuriro rya politiki ryitwa C64. Iri tsinda rirwanya byimazeyo kandi n'imbaraga nyinshi ihindurwa ry'itegeko nshinga ry'igihugu. Bavuga ko igihugu kigomba gukomeza kubahiriza amategeko asanzwe. Ku rundi ruhande rero hari ihuriro rya C4. Iri ryo riharanira ko itegeko nshinga rigomba kuvugururwa byanze bikunze binyuze muri referendum kugira ngo bijyane n'igihe. Aya matsinda yombi yiyemeje gukora urugamba rwa politiki rukomeye mu bihe biri imbere, aho buri wese yemeza ashize amanga ko ari gukorera inyungu z'ubushake bw'abaturage bose ba Kongo. Kuri ubu umwuka si mwiza habe na gato i Kinshasa ndetse no mu zindi ntara, kandi buri wese ahanze amaso ikizakurikiraho muri iyi minsi iri imbere ndetse n'imyigaragambyo iteganyijwe. Nshuti bakunzi bacu, inkuru twayigejeje ku ndunduro, ariko se mwe ibi murabibona mute? Ese koko murabona Perezida Tshisekedi ashobora kwemererwa guhindura itegeko nshinga, cyangwa uruhande rwa Martin Fayulu na Delice Sanga ruzabibuza uyu mukuru w'igihugu ubu ufite inteko ishinga amategeko mu ntoki ze kuko afite ubwiganze? Ese ya myigaragambyo y'uyu munsi w'umujyi wafunze, uzaba ufunze cyangwa Dead City, izashobora koko igira ingaruka? Turabasaba gutanga ibitekerezo byanyu muri comments down below, hasi hagenewe gutanga ibitekerezo tuganire, kandi bikokanda like, subscribe ndetse no gukora share. Ndabakunda cyane kandi murakoze cyane kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza.